Adofo awo kiso Yesu mu onyankopon asomdwie enka mu nyina awo Yesu di mu. Ye do twedi ampo onyankopon ase. Ono anam na do eni mobro hu tumi so no ama enesoso. Adom ya som ye so. Na wode a che ni munye ni nyina la. Onyankopon enhia mo biara ewo ye ne rade Yesu Kristo. Adom yi mu. Enesoso twedi ampo onyankopon ede na asem asoma ye ne. Si ene ne ma wo wiase afa na nyina emeche se ne don bia ode soma ne mfra ne nko ade ba mo nten ene so aye ne pe emfri ye na enwuma ana eti ne na papa ye bi mu ne mo afra dom o twedi ampo na da woroma ne mobro hu ana ho konkro so ade asoma ye na adafo ene ye bekasa kakra na asema ye bekasa no e very important pa as a Christian there e was a wuhunu sa eniema mu esunsaye anase enema mu ensonsoye eti ene bekasa say who is your master hwanu wura hwan ene wura esa say yehunu wo the book of Matthew no Matthew chapter 7 verse number 21 osinya won mo osimi se awrade ni nyina na be ko soro ahemanum nemo mo ye Onyankopon de apede eti ene mi busa say hwanu wura Hwan na we na pede. Hwan ana wo som no. Hallelujah pa. It is a Bible me ati ase se. Anya wonu mo timi se rade nyina na be ko so ahemam de a. Nemo wonu mo ye Onyankopon pede de ena mi busa wo se. Hwan ana we na pede na hwan ne wura. Aye fo bebre no ane mpe bebre no. Yakwa asodam ne ati asodam a. Esasi esusu ye se ati asodam nti. Yakacha yakra se etirifo na se kisofo a. Omiama no. Yakase yakra sem yo gidi ni because me te denomination mu. Me ko Assemblies of God and say me ko Church of Christ. And now say me ko Presby, me ko Methodist, me ko Roman. And now say me ko any church bia abey ya ayo Christo tin ye dia to me ko bi. Et ni sa anti me ye Christo dia. Na ne na o twedi apona ne mobro hu na do ye so. No de ba do me ya me ya hunu se. Ni wo be no ono ni wura. Eti Matthew chapter 7:21 wasinya no wasibe se awrade na be ko so ahemem nemom bi oye agya na pede we kire se obi oye Onyankopon de ya aye obi oye Onyankopon apede saasu no obi oye Satan de ya na obi oye Satan apede eti na be be pense bo Onyankopon tum na ho mu se ne agya de no kokro de bedom he na ansa na no ye mo empire ewo Yesu dim Onyankopon tumfo da wase Mobronfo na wasam ba o manche se o se obehunu ye mobo wa be ni padie fi na mon konkro so abekasa akere o ma na wasam nyina wie pe o makomemu a otimi ate ase na honhoma fam wa chede no so na etimi de nkwade abre ne woni nkwade e da wate wo Yesu Kristo dim ne bopa amen mumpie ya da Onyankopon ase adofo ye gusu ara ye bia beka asem Onyankopon mumpie mbasenko bese ya beka di Onyankopon twedi ampode achaye nenso ewo Yesu de mo na ya asem ni nyina so ni nyina ne se who is your master hwan wura hwan na susu ye se asoda na watena mu 10 years 5 years 2 years 3 years no hwan anu wura hwan na wosom no hwan na wo be kire no hwan na bompa ye kire no aya na fa bebre pa bebre susu ye so bompa ye kase ajo Onyankopon ka Yesu Kristo and until Yesu Kristo anasa di Onyankopon no bompa ye kire no but na asa no Onyankopon asem wo be wie duru no ne ya hunu ne me no me ne nyina no aya ne dia ne ya asom no ne ye bompa ye so frɛ no na ne ye obe no no anasa ye tie no ono ne ye wura ana no ososo ene di ye so afa ye for ye Bible no any kind akọ the book of Galatia hwan wura hwan de wo so hwan ena mawo wan kasa wo to hwan na wo fere wo mu anasa otutu wo mu se wo ye wura listen ko hwan na otutu wo mu anasa wo dwiru wo mu se wo ye wura ansa no Onyankopon asem awieduru no na me no mie ni na ye nhira eti ya hwe Galatia chapter 5 verse number 3:19 na ye hwe who is your Lord why enuwura ene be pense Onyankopon asem padofo munya brera munti Onyankopon asem ode ene ode ache na me mofa no ha dwe kakra na wo se me ka che on so on mon ko obsess
eto obi omu ye dede sa ya wonte asem num kra wo kano me kan Galatians chapter 5 na maka fi verse number 19 hallelujah pa Galatians 5:19 wa say na yoka tifi wa say die ofiri onipa mu no eba na 19 wa say honam no nyuma no eda adi pefe ene adwamambo efin ahoho abosomosom adutuo otan akayo ahoye abufuo apere kunsun papa mu ni tan saboro agobone ne die tetete sa yenum ho ena merebo mokokose se de mebo mokokokane no se wona woye sa enioma nyina le nya onyakopo ahini eti ahuru se sa de ba nyina ya wonamfa emu niema ye obi biara wote sa brabo we mu biara no wotimi nya onyakopo ahini no mu chafa wodi pe biara wote sa brabo we mu ene emu branches bebre sa asem ye ka wa hai e wo branches ni akwa bebre eti wodi pe biara wote sa akwa emu biara no wose wole timi nya onyakopo ahini eti na mebusa ase hoanu wura honhom be na de wo so na honhom be na wo e control wo so tiri yese na de bobo so Galatians 5:19 e bi na de wo so de a na ni wo ho wura akora wo di wa bra boso ya sha 22 na so o ka 22 say na honhom aba no so ene odo ene gie asundwie abodo chare ayemiye papa yo gidie odwo ani da ho mra biara ni ho a eti ayenum na wona wo ye Kristo Yesu dia no aba honam ne ehyaso ne akwana senwem se yete ase honhom a moma ye nate honhom so moma yempa no monyam hu ayeye ne ho abufuo ententa ho ye ho eti wo be biara wo ye Kristo Yesu akwa no wo ye Kristo Yesu akwa no there is a quality bia ye honhom afam niema edadi wo mu na no bobo odeda na die e wo the book of Galatians chapter 5 verse number 22 out of 4 what has saw them so many years what has done with Pentecost what has saw them bebre one nam saw this what bu ho na susu so Kristo din fie bebre what saka what green fie bebre what come mu so ba ti din mu fie bebre na ya hwe ewura be na di wo so obi wa ha wasia ne me dia me wura di me wura ne me wura di Yesu Kristo meja ya ba ko pe na onyakopo me di na ya hwe ade niema na de ma hunu sa wo jo onyakopo di ampa ahoye a anytime kunsu akayo papa mu wo abrabo mu no ede wo mu sa wo ji Kristo Yesu di ana Kristo Yesu to bia de ti wo mu ana etia na ebe bia be sua niema kwakire esa sa jini fo bebre susu Yesu sa so ti aso dam no na opo mpa ye nkwabo Yesu Kristo di ni de Yesu Kristo ni wura but I read about Matthew 7:21 a osinye wonu mo se be se rade ne be ko so emem na emom de eja nyakopo apede etu obi biala onyo nyakopo apede o ma bede ni mu no onyo onyakopo de a etu ka de ko Romania Roma se na wonu ma wo hu na mu ni nyo nyakopo de a na wonu ma hu mu no ana ye Kristo Yesu de a eti na hu be na de so ni oya bone ni ye bone yakoa eti ansa no nyakopo asa be wiedru no na wankasa wo hu ba bia wo gina abrepo atemo ni nya meduru wontan hallelujah pa esa ye di asafo ni nsori atechere ye ho ye denomination ayetse ni ejira so nebrem ni ebrem obi kwa nsori a wose mi Yakobon dia but ni aba no ani dia obubo so Galatians chapter 5 verse number 22 downwards it obi biara saba we wo mu no wo ye Kristo Yesu dia no obi biara Galatians 5:19 wo mu no wo ye obonsama ko asasa mo na nyuma da di wo mu hallelujah after ya free talk ko ne ko the book of Romans chapter 8 no na ya hwe bibi e wo Romans so Romans 8 ya mbo adema bi so e wo Romans chapter 8 na ya hwe make Romans chapter verse number 7 up to 9 no the kind Romans chapter verse number 7 up to 9 what say if we say wona ba dwene anytime and wa boss wa ha what ka the book of Galatians chapter 5 verse number 19 what say ahonamu nyuma de adi pefe watan awoya ensaburo abosom adwamabo obobo asane ma we nyina so na na Roma ho mete wo twetwe mo so wose na honam adwene ye ni time eti ebia na ati aso dem wadwe yo se sa wo ti aso dem Pentecost aso dem asabis aso dem wote ebia na mercy bia mu no aya wadwe po asusu ye se wo ye Yakobon dia but abra abapa enadu Kristo abanadu mu no wonye Kristo edia
na ade bi edi onipa bra boso no saa ade no ene control sa onipa no ade bi ese onipa so no saa ade no onipa no wura etu ka dem ko Luke chapter 16 verse number 13 Yesu Kristo ka say wotimi so wura no mienu ete ne hwa na wo so mo hwa no wura ye wo wura no mienu ade ewiase we so ahonam no honhom etu hwa na di wo so ene ede ya me no ka say ene da ye onyakopo asabadwire wo so yi hwa na di wo so e bia na ho ya wo mu what saw them 20 years 50 years what to see as a so ridiculous and that's all you elder what you so for yere what you saw them go don't see so Kristo dia mama men na da ho papa men na da ho esasa bakura wo mu na kire owura kura di wa bra boso abakura wo nipa no da na die no ana che owura kura wo ye ne dia eti ye show the book of Romans chapter 8 verse number 7 I was saying America 7 ni bi every say ahonam adwen ye otan enitan ni wotani onitani a etan Onyankopon na fa ne ho enso Onyankopon mra no ase na empo entumi na wona wo honam mu no entumi enso Onyankopon ni na mo de mo ne honam mu na emom wo honhom na so gese Onyankopon hom tu mu na so obi eni Kristo honhom a onya no dia na so obi ni Kristo honhom onya no dia mame what na so dem was da bia wo se wo ko ba bia na ebusa se wreje ben na wo so ben na wo mu a wo so ye Christian ye busa se oso ben na wo mu a so ye Kristoni but ade ba ko wo lak na we fu ho na wo kai se ani ya no te ne de Kristo dia na mom de wo ye mu na dade wo ye mu no ana mi hu se Kristo de dia bra boso ya no ya ni abakura ye dade no ana mi hu se ye Kristo dia na it was said near me, Galatians chapter 5, verse number 19 and 22. No, I chest a hunamunuma and a humunuma. It's one band that you saw. We had the mabba for the Zucas away Christoni. We had Sanum for us as a Christoni. I was some near with your father, some I had to make fra. What's what I say Christoni? I talk a penny, I'll be your body to be fancy. What's a Christoni? Quan concern to tell me, Nancy. What's a Christoni? What you have for one point, Nacopomo, a pedia be a finer who's a Kristoni. Quan concerning who's a Kristoni. And Nadia and lucky way, son, say, or be a tear saw them will be also for a prettier. Was say, Yaya Christoph way. Nasonia Yana Christopua. Will be a Christopua, and a book of Jesus at Tawania. Paul say, other four, what dressing was a kiss or yes to Aqua. Paul, what dressing was a kiss or yes to Aqua. It's Sasa when him saw a kiss or dear. What kind of James chapter verse number 1? James, what's the James? Munya James or addresses a kiss to Yesua. It won't why aquano. Why aquano? I didn't have an address on. It's a sacro for when now address one with a for Boswa and now kiss to acquire better one muso. No, the poor brother, the father in your man. It won't aquano. What you saw them home? Actually, my son was saw them ayaka. But your busa say, we must all that be. Oh, Madam Yamos, me a Kristoni. Why a quano? Why not? What's some no? I had to be a bit of margin. I had one more cacra. It's such a trust them when you be brain fine. You are probably in the air. The only man said, you want to see that I dream on another. They want you just no cacro. Me a Kristoni. But a Kristoni be down and you man down for what the energy. Young Cosway. What say? What be a Christo home to the mono on your Kristodia? Niabashe Kristo home Galatians chapter 5 verse number 22 or see Kristo home ebini odo ojo abode tade ahobrasia ene just say didie when we na ye Kristo Yesu die honhom aba na rafo mi busa say sa ba we mu ne hanyene ana wo ebetu ho aba we mu ne wo hene wonya ya bono timi fancha no oso ye Kristo Yesu dia wo ku ya bono timi fancha no oso ye Kristo Yesu dia wo bakwa abore timfanta no so ekiso Yesu dia eti says ya wan kasa examine yourself na wura bakura edi wa bra boso do William no kasa yin hu owura kwa wo no hu owura kwa odi wa bra boso so aka so owura mewura Yesu anka she wo kasa be Nyankopon anka she e say the book of 1 Corinthians chapter verse number 5 emiru say owura no ne da bebre ye onu mo ha ebinum sum wonu mo koto so awo mo eti so aka say wo owura di ni Yesu Kristo anka he ye ha chapter 13 a ne obele ba bia ne fa ba Jesus eti so aka say Yesu Kristo ni mi wura anka she e bia na wo owura bia wo fra no e say so wonyuma na che owura kora wo bo ne din
wa kwa de cho wura kwa wo fra no mo na mo de cho wura kwa wo fra no pesa me nkuminya ni wa ho akayo aso ma onye akoso na ye wo ya wo so wo Kristo ni ana me busa se ho na di wa bra boso ebia wa adwene ba ye wo se sa wo ti aso dam ho na wo di bra wo aso dam wo ti wo Kristo ni odi pa fam di ebia na te sa but se kwaje fam ne woni chafa esa so bi bia na ho ma bani mu no ewia sisirifo ne di ne so na de Japan ana na waje hallelujah afa ya fe to konkon ne sanko biem ya read the book of John chapter 8 verse number 34 John 8:34 ni ya he bibi ho John chapter 8 verse number 34 ya he asem onyankopon asem e ka kire John 8:34 me ka John chapter 34 no what say 34 no what say yes what say won say no kwa me say mo say obiara wo ye bone no aye bone na koa what na yes boase farasifo ne say no kwa me say mo say obiara wo ye bone ne ye bone na koa what e bone pemu hunama ba na dadi wo mu arafo we ni ade ni pa bebre emon madre mo no so no mu enfiti sori from na yemu na wo mu didi mu kura mu de kwa temu mu ade ko osaye mu wo se no kwa me say mo say dia wate bone mu no sa bone no ana eye nakoa subai wo da na die na di wa bra boso eti yasanka bio John chapter 8 verse number 34 si Yesu boase won sa no kwa me say mo say obiara a wo ye bone no ana eye nakoa obiara wo ye bone no na eye nakoa obiara wo ye bone no to obi biara Kristo honhom tene mu no obi biara woni honhom aba no obi biara wonna honhom aba die no wo honhom edi na bra boso eti wode honhom bia no na esi wo so na mo anwuma ane honhom nyuma na o ka na Galatians 5 no verse number 19 no a was na wo na anwuma no dey pefe adwama mboti mu but we are dickness and dicknesses we are pastor we are elder we are sorry evangelist we are preacher we are sorry we are teacher we are apostle at ya saw them to see yes opposition nti we are Kristo ni and na say no nipa hunu no sa na honhom no ye hunu wo but ma me any mistake man some of biara nada according to the book of Matthew chapter 24 verse number 4 was some of biara nada mo memma wan kasa wadne nada na mo ma no yo emu bem it says the 1 Corinthians 2 so nipa wo metin mo no and wa kasa na dia dance for so nipa ho and na honhom ben na di wa bra boso one no master and sanom and master ajama bono master kwankwan sani brepesa minkumya papa mu kusu akayo ni time no time bebrebe one na your master what do you say what ya saw them ho kru ya sofo and I of mamiti ebu bim ama ye honhom ni ana one na di wa bra boso wo say the kwa me so say dia wodi pa boni a woti mu no sa boni na ye akoa eti apani ya wonam so boni nyuma bi edari wo mu no ane na di wa bra boso na ne no e sa wo so ne na ye wura eti boni to mu abeye dai na wa so ho se ye honhom nipa adwama boti mu kwa wensani da brapa ne ohuru asem ode to ni aso wona ka Kristo hu asubusam eti Yesu ka farasifo ne se wodi pa de woti mu no sa de no na ya wo master sa de di wa bra boso sa de no na wo koto sare no na som no bara ne nipa gwa so adam ne boni nyina tie no wa ba pa ye ewra Yesu e ya de kwado bele mehi ene ya tu ya safra wo kasa won kashi o Yasha bibi wa the book of 1 Corinthians chapter verse number 5 no. Wo kasa won ka shorafo. Wo ya waji so bo Yesu din ya. Ya bia chapter 13. Obali bibi wa ne fa ba Jesus no ye sancheni. Etu kwodie so adam na bo Yesu Kristo din ya nchesa wo ye Yesu akoa. Etu he the book of James chapter 1 ya. James addressing no say Kristo Yesu akoa. Kristo Yesu akoa ti wo nyuma dad wo mu no hwan na master hwan no wura. Hwana wosom no na hwana bompa ye kire no hallelujah ya gbe 1 Corinthians chapter 8 no near ka verse number 5 1 Corinthians 8 verse 5 ya gbe assembly of 1 Corinthians 8 verse number 5 nam yo Kristo ni anam ko presby and now who is your master why did you abra boso hwana pedie na wo ye John chapter 40 verse number 15 was so do me abedi masadia so ajama boy Kristo asade e ensan me Kristo asade e pastor me kunya manso chi amfa cha ho me Kristo apede e
and then to kiss a pedie. Pessamin kumina kiss a pedie. It is a pedie who is your master. Why no wood and I want to not to Sareno? So that you kiss or the other kiss a pedie. Or be Biana kiss a woman in the mono, or no kiss or the now, all that battle so dead, you get chapter 5:19. It is a net day, I'm no cast a walk at Atanase. Examine your life at the book of Leviticus, chapter verse number 14. Or so be examined, when you examine yourself. It's who is your master? What did you have, Raboso? Yeah, 1 Corinthians 8:5. Wasn't that said, and so was so assasio, and no more flow one and yammy, and no more flow one and yammy. Se enyame pii ene awrade pii ewo ho no yande enyankopon ba kope na ewo agya ne enuoma nyina afiri ni mu ne yenso yewo ho ema eno na awrade ba ko Yesu Kristo ewo nam ne so enuoma nyina na yenso yenam ne so ewo ho no so wate yewo awrade bebre eti sa papa na kase me awrade Yesu Kristo onka se esa se awrade bebre no mo wo papa na kase meja nyakopon ka se esa se wajar me bro mo eti baba mi ehunu wona buko fiche tata se ya wo hu mo aso hu na mu no ya wo no so no to panyidi ya tubidi wiase tumi ada hu body ato aso hu na mu eti sa wo susu yes abon pa ebo Yesu din eti wo ye Kristo akwa and I show you a talent and na me ma woni pa ho so I urge you sir because of the fruit in you no wo owura kura wo som no said your pa abo na kwade ho said your wo said na ase hallelujah obi wo susu Yesu obo Yesu dinti oyo Kristo dia obo Nyakopo dinti oyo Nyakopo dia but I know Nyakopo say we na nasam so ama woni na ho esa se ne ma bia hinta enipa na sani wasase we so esa na di foatofo atete foatofo ye fa no kwa wonim no eteche nipa na bia brema ye wono won mani beda ho or for one and one do a bravo. Who is your master? What is the spirit to control war? It's the spirit of Jesus Christ and now. Yes, you kiss on the control war. Then there was here who are by yes to test woman. I was here who yes to suban the test woman. Or say one of Brasia, you were your doffer. I was here one farmer. I was here whom I was here one doya. Our braboso. Necessary when you do a bravo dia. Now one bend the control war. So whenever you man a control dia, none yo yakwa a mania, or yes to deform a sanya mano. Therefore, it's when you could pass some, and Menamino Cassa extra say. Many what you say, what you saw them crab up pretty well bontain, and the front budget is software, the first of my meno, a chest of war, we a kiss yesterday. A chest of war, kiss yesterday more. Never, you may be a war, the party, you know, and none they war, master, hallelujah. After you share the book of Romans, now you go Romans chapter 6. Here's your Romans 6. Near verse 4, year 16, Romans chapter 6. Near Romans 6, verse from 16, 14 to 16. Was Yanka 40 was in a bonny limo so if we say Munim Ranwasi, name Momoa Domnoasi. Nadia mode was in that dear Modemo Emano se aqua what yeno Sabonia a duck da bonia dako owomu dear no asomera a dako ti ni mu dear no eno a ono a mutie no no ara ne akoa oso eno a mutie no no makoa enemo wose dear mo mutie no no wone ne mu akoa adekora wo betu adekora wo sosmiti tu adekora wo do ho asem na wo ye ne nyuma no ono ne wakoa say ya to na to mu a do 50 ase dia to ni setan say na da to mu a do 50 ase da ni setan say pasami kumnya to mu a do 50 ase ya pasami kumnya ni setan ane me pia to mu no esusudifo na di wo so akwa bia wonam so no esusudifo na di wo so obe wa de say bia wo papa ya sofo wo mami ya sofo wo sister ya sofo wo kru ya sofo wo so ya sofo wo yi ya sofo na so me yeri mu na adamo mema yeri mu na adamo
ya kada ko Matthew chapter 7:21 was in one more 7 ready the back so imem name of the year jara pede John chapter 8:34 was in the kwame some say wo body a wotimu no sa abone ne wako a enti no yopia dead wo abra so no enne ne wako a ti Yesu Kristo be ka the book of John chapter 4:15 was wo do be ed masadia so asadia kura wodi so no aya wo ma fo asade and that's how we no ma fo asade and no master wo so no ya na nipa bebrere afio wanu man ka wo munyi be dead wo mumu na so wo tsi wanu mo so mo ye Kristo dia wo be bia la Kristo dia no ye Kristo pede na Kristo so tini mu Kristo bat ni mu etu Roma 8 ni say de Kristo wo mtini mu no onye Kristo dia na de o hunam ni timi so Yakopani ade pia hunam ni ema saya ma so ti afa ta ohum pasa bin kumenya ena titwa kusu akayo eni bre ni tan saya ni munyina to mu a wonya Kristo Yesu akwada arafo amoma ye ni na ho esa se ya titwa ena so amankwaje no asan ho ko ya titwa ena so ama ya frepe the salvation from my hands esa se ya patro se nkwaje wo bibiala no onya Yakopɔ dia ogusola taboni mu ya sha se mo the book of 1 John chapter 3 near verse 4 up to 10 1 John chapter 3 wo ye Kristo Yesu akoa wo ye Yakopɔ ba wo ye Yesu dia one na di wa brabo who is your master what is the spirit controlling you one na submit to one na koto sare no one na fifra wo tia wo mpaebo mu no one na wo bochira no esa se ka John chapter 3 verse number 31 wo so Yakopɔ church by from mpaebo ne momotie wonu a oye na pede no mpaebo eti wo ye so nyame pede a na pede no odo abrasia gidie abode twade ani ti ase nyina mu na mu ma fo ma tede ni mo eti wan ene o master who is your master moto mojani pesamin kumnyani ani brefo wo ka won koda obi biara se na ka won na akoso wo so ye Kristo akoa yo asa no nyame ase mawiedu ne ehunu nia odi wa brabo so hallelujah. Yansha the book of 1 John chapter 3. What is the spirit control? Who is your master? One that do so. Ayaniama mienu. Anyama mienu. And the control the pabrabo. Na bakuya hona bakuya home. Why I know master? Who is your master? Yahuma Banua. Wabobo dis or dog. Who or dog? Who are done now? Yea, what dear with me for channel. The book of 1 Peter chapter 4 verse number 8. What's what that from so in aso? Who are dog? And now we are the Akoja baby Kaye. 1 Corinthians chapter 13, verse number 1 and going. Was it something about what you have and therefore, Nasa mini what done Saturday. Some promise woman ma. Nobody what you have in your ma. Nasa or done what say I want little dear. Who are dog? And now we are dear Ukoja baby Kaye. Who is your master? Yes, Kristo Luke chapter 6. Also, what dear me no man yabako. Wouldn't you do a time who suffer back can wouldn't you dear crop, but you would not tend them baby piana. Who is your master? Did you do the will of God? Did you obey the principle of Jesus Christ? Did you have a character, the likeness of Christ in you? Who is your master? Why and do what so? Why now you ura? Why now you ura was some no? Now Pablo Kona Koto Sareno. It's also the boy any Bianho. Who can have of that after verse number 10 hours? What say? Mon Pama for the bottle door. Most of what in my head, you know. I am a 2 1 year McClatchy. Mon Papa responsibility. It's such a bonanium where Makumasoma. Who is your master? Why not you are bravo so? And that you know what your pa? It's such a quad year back up. Now, Papa should start quadian or a 4. Tell me, say, I have no summer cry. Yansha 1 John chapter 3, no, near Catholic verse 4, no, up to 10. 1 John. Making kind, you hand Huma, educate 3 and son, a Catholic verse 4. Was so piano boneno. Why the 2 emra? Na bonene mrato. Na monim sa ono de, o yi ne ho adi se, what the beso bone, na bonene ni mu. Body in the Kristo Yesu mo to be biala body te ni mo no onye Kristo Yesu dia afa yen kan ko wo so bia wote ni mu no enye bone. Who is your master? Wo study a person min kuminya ti wa nyina ade bone ya so krama ene ti aturo ka te mani pre ani niamba bone ya wo ye nyina ti no wo so ye Kristo Yesu akwa isa sa wote aso dem
we are darkness, we are darknesses, we are elder, we are apostle. And so you say, it's just a man title. Yeru na dia to so no. E ma wo e be kiso yeso dia na. E ma kiso yeso be wura no aje nkwa. E ma kiso yeso be wa wura wo. Sane wana ma wo tuo imo. Yan kan kwai. Wose obiara wote bone mu no enye. Wose obiara wote ne mu no nya bone. Obiara wo ye bone no ehunu no. Nanso woni no. Mekuma, mo bibiara na Adam. De oye de tin no. Otene se de ono so etene. De oye bone no firi obonsam efiri se obonsam no fifiti ase ye bone. Eso wo is your master now. Wo sori a bone nyina achi. Ensanom adwaman bo obi yire ana ne tempra akona asa wo so. Wo tibi ko se dwaye tete ho ma ho ba. Oba be se tibi de ne sa wo ho is your master. Wo se de fifiti ase ye bone no. De wote no what is so Yakopon ara. Na de oye bone ne te se na ja tasabonsam o fifiti ase ye bone. So one ura, one that you are brabo so, obey what you say, upon Paka said Yakopon. What kind of first Corinthians 8 year? Verse number 5 for say what Jan Mebri. Sassy, you were Radam Mebri. Now, young did it for you at saying if one, you young woman Padiama kiss so soon in Barcelona. You will rub back up penny and Jabaco pet. Hallelujah. So who is your master? One that you are brabo so. It's say, say kiss that you are brabo so, and say somebody bomb. As a separate Samuel and Sasa Kayo Nibrebomu, as a Sa Trobamu, and Sasa and Papa Kuzubamu, and Sasani Tabamu, Obinya Oshe. What tiny Trinity Copimanase? What if you got to be said, Sabo can women hipa? Sabo ready, Mihuna Mebo from Namen, Tessamicino. We are Kiso Aqua. Doya Nakua, Nidio, or not 50 years, Senator Kumina one, or 50 years, send me a trust Nesoma. One wura yan kanko o say yenti eno nyakopo ba wi no edi no se ebe se obonsam nyuma obiala onyakopo awo no enye bone efri se na ba etene mo na ontimi enye bone obiala onyakopo awo no enye bone esasa onyakopo abatene mo onyakopo aba ene die ba de you said the book of Galatians chapter 5:32. A can Yakopa by ho. You Colossians chapter 3. A bet show about what's so kiss on you was one pie. Yaja Bakura was say, on Yakopa betu, mono yasha soup. It's one and one na walk to Saleno, one eye and a pedie. What kind of John chapter 8 verse 34? Was in the crime, Mr. say, or be piano or your bonnet qua. It's one ura. Why na wo wo susu yeso yo wura wo so bia bone ye bone akwa but osu di onyakopa wo ne nye bone esa so onyakopa batini mu ye na bo Galatians chapter 5 verse number 22 ye wura bakura ye onyakopa ba wo do to mu jidia to mu abrache to mu abrate to mu wo sadia abosom som ensandom konkonsa pasa mekumenya wo so ye kiso yesu akwa sa sauti denomination mu Aravo, what kind the book of 1 Corinthians chapter 6 verse number 9? Was one more moya son you when you had your Bible some and sanum, and in your met to send you know Yakopahini. It's one ura. One that you are bravo so, one also no, now one so and we are a pedie. One we are a pedie. The Oya no and I am a pedie. Kiss to a pedie, and then I said here, and you would have book of Galatians chapter 5. Verse number 22. Matthew chapter 5 was saying, a son one or draw, a son woman here for, a son of butter for, a son one more. When you one more kiss of penny. It's a war, maybe say, why now in a penny and a wadura? Why now some no, now why so? And I won't wait a penny at the man. Out of war, Mama in the hall. It's us on your pass some for be in town on Quadiano. On your mere son for be in town, so bayera. Nia wotia no sala na wo som dia wo mu no na de die se eyo wura na nim wakatia e na wonyuma be fraba hwan no wura hwan na di wa braba so hwan na wo ye na pede arafo ebre wo so bu sa ho samfia bebre se mesuba be na wo memuo 1 Corinthians chapter 2 e ka se wo so onipa wo hoyin na wo ma woni mu no eno ankasa na di adanse wo no wo kasa wonim ne osom no pesa menkum nya ne Kristo su akaje nya Kristo su
kusu nya kisoso papa mo nya kisoso ani pre nya kisoso wa wo pia wo nua so nkoto na mrem anya kisoso eti hwa na wo so mo no de onipa wo ye slept no eno na onipa ro di na bra boso onipa di na bra boso Luke chapter 60 verse number 13 wase wo tibi so owura no mienu eti wo ma owura no mienu Galatians chapter 5 verse number 19 to 22 emu dia hin na di wa bra boso emu dia na na pede emu dia na wo susu yesa wotimu eye huhum aba na wotimu anasa hunamu nyuma na wotimu enomu na yehunu ne wosom no enomu ne yehunu waja ni Kristo Yesu awosa wo mabada adie no so waja ni Yesu Kristo anasa waja ada hunama kona adie ewiase so wiase di force sabonsa nyuma enna dadi wo mu ana ene na ye bonsa makoa hallelujah alafo ewiase mo nipa betini atena se abu no ho aton wono ani ba bi owo obekoro esan se enimu ne yasom no obi anwuma bu ne bem bu ne fo ade na to mu ade na ada adie na hwan na sa nwuma no oyesu di fo ya share the book of Galatians na to kai the book of First John chapter 3 verse number 9 that was say one mo nyakopon esuti wonu mu no onu mo nya bone esa so nyakopon aba eti wonu mu aba onyame abatu mu Galatians chapter 5:19 to mu ya ka Romans chapter 8 ya wasi de kiso wo mu ntiri mu no onye kiso Yesu de ya ade a wo na de wo mu ha ho be na de wo mu abufuo wutimi nya wo bufuo a kiso Yesu sa no tie wutimi ka wo nya amiema wa wodo ho sa na kiso setie papa mu pesa min kumenya wo nya se wa so dem position ti sa na kiso asetie eti who is your master one asusu yesa wo ye wura ne wode nkwa ya wo som no wie bremo adafo me ya adwene me ho so esa se niema nyina de ade pefe so oni pa betime abu no ho atan se ne ono akasa susue na nwuma setie oni pa nim ne wura wo som no Kristo wura Kristo wo mu a Kristo de di wa bra boso na ne pa be de ade me ehuru se Kristo wa bra bo eti hwan ene wo wura yes afa e Bible ne nko bio ya fa Bible ne nko the book of Romans chapter 16 verse number 18 Romans 16:18 ya fa e Bible no nko ho Romans chapter 16 verse number 18 enka bibi nso awo Romans 16:18 hallelujah pa ana obi asole oso ogiri ni esa what denomination mu wo bia ni wo besia na oti aso dem won ka ti so Kristo Yesu oye Kristo ni da wo bia ni ho o de sia nipa na nipa be 1 million won mo ko asore na bu sade se wo ye die no simi Kristo ni wo were jere se o se wo mi ye Kristo sum ni but obi aye Kristo sum ni no e wo se Kristo abada di wo mu ade ya di wa bra boso ye ma wo identify say wo ka the nation of Christianity ho ana wo de wa no keke ene obi kwa abroche da obi kwa America da so ko so akoda na sad pan sa so na ka no woni mo nti woni mo iti sa so na wa wo de wa no Kristo ni no ama by word say Kristo to mu a wo de Kristo Yesu akoa nkwa dia bon hallelujah ye hwe Romans chapter 16 ye hwe verse number 18 Romans 16:18 ye hwe onyame asema ka fa me kan 18 hallelujah o say na wana wote saa no ensom ye na Awurade Kristo na emom wosom no ara eyefun na ode tachirema ne adekodokosem dada wona wonim bone no akoma eti wo bi kura timi som ne yefun who is your God one you who is your Lord one di wa bra boso wo yefun ti atro na wo die obedia ama teso do obedia ma sabi yefro ye hyiemu ne batugui aya pro ye nti and that's what touch masoma atura ne di breast of touch masoma yes na efota na we and who is your master onyakopo asamba no mienu nchese mi musa asɛmwa no wura na wana di wa bra boso na wana susu yesi osom no na wana be pue ama wonya nkwaje obonsam ana Kristo Yesu do Kristo Yesu dia no Kristo Yesu wo mutini mo according to the book of Romans chapter 8 do Kristo Yesu dia no aba honam bia na senduam wakum ahonam bia na kwa no ahonam bia na kwa ni so biem akonna akwa twedie hye obonsam sey mo no ni so biem eti se hwan no wura
akona to so ho obi yire kwa sabi na ho asore wo ba sabi na wa dwena kosi ne so ho anu wura ka unu say Yesu am ya tia the book of Romans chapter 5 Matthew 5 verse number 27 o se di ohu oba kwa man ko do no so wani akro no obedi forward temu wa fa ne dada eti ho anu wura ho de di wa bra boso esasa wodi fo na obu ataye enum ho a hwan ene di wa bra boso ho anu wa yes anko so bio ya fa ye Bible no enko the book of 2 Peter chapter 2 verse number 19 2 Peter chapter 2 verse number 19 2 Peter chapter 2 verse number 19 me ye Christiani and I'm called Assemblies and I'm Church of Christ and I'm there me ye Christodia akom chire chire so ye Christodia won pa bo be be chire so ye Christodia according to the book of Isaiah chapter 1 verse number 10 downwards was say my idea no matiwa ene ma for the body no afro me sa mrato mu body wo mu eto obi akiso yesu dia bia no oda abedi woda honhom kura edi ne so no woda sa honhom na bedi adi aba na woda na dia cheso ekiso dia oba besia woja so da mu elili praise and worship uwie ya wo kompra ho beto so na die onkonkro sa ne me so pa na de me hu nyom Satan obi anu ohu nyom se Satan da obi anu onum nyom to na ne ye da se Satan da. It is what you saw them to you one. Not to see because of that you kiss or yes, dear. Memma yenumu nada. And my yenumu nada, it's a Satan or one Wakasa papa no, on him to. Or baby, I said papa. The book of Ezekiel chapter 64 up to 46 or some from one so near. One was sano. Mammy or one about one of sano. It will you man the dear last year wine your papa. The old Tiano now in a paddy. What on you must saw them, a book them. We are gospel at the boobem, and no child so a kiss or yes, dear. And no child say, woo you never podia. It's such a run money again, baby. According to the book of 1 Corinthians chapter verse number 5. Was say you will run money again, baby. It's about when Nada will say, what told you boy yesterday? And now told you cut a bed and Yacob on the ding. Eh, be a now cut for Floby. And that's our boy ready for Floby. Hallelujah, pa. Never more bad than woman. When you met that woman and the mere wound near your jack, near was someone near you. What's the 2 years old to be pretty? What pretty many penny not on can? The penny animals so the only pretty now. It is sad to a kiss or yesterday. Men not that water. When you met one no woman that just or a kiss or yesterday. Your friends of my man, and no poor bima now. What's 2 years because of that is a kiss or yesterday. And now I want no poor bim. Me kiss oni me ku yasafo me yasafo me yasafo emu bi mu adafo entina according to the book of Matthew chapter 7 verse number 12 was so you more muslim say rade na be ko so ne mom no ya jina pede e ade apere wa ya pede na wo ye na wo ye ye be wo se kiso no masa chede ye wo bra ne wo se kwa nyina mu wo huro bi biara mo bodo bi biara kiso ba bi biara ni wo wan che good character wo hu wa na so mo no no wura da bia me kase ada to bent bebom ada no ne be hunu won mo me kiso dia sa ada no nipa bebre be hunu no me gira be ada no akwada bu ko meto ta oso be pa pamia ni nyatire mu no de wagia bokum ni nifa eyin na abegina no master why ana wo ye na pede ensarum nye kiso pede adwama bo nye kiso pede pesa me nkom nya kayo kusu nye kiso pede etu why na wo ye na pede na waso na ye wo ye ne dia Orafo yan sanko yenim bio yanko yenim ye ka the book of 1 Peter 1 Peter chapter 2 verse number 19 2 Peter rather sorry 2 Peter 2:19 me kan 19 was say washa won adisi was say washa won adisi ehunbo na wonala de wo ye epro nko a efise die di obi so nkunim no eno na eye no akoa papa die di wo so nkunim no ensa no ma wotimi nyai wo mra ye no ne ye wakoa die wo ye dwama boni akona se wo so bebrebe akona se so obema bitimi to obaby voice se ne tie bia na kopera se ne pe wo so ye kiso yeso akoa wo se kiso na mo se nkrofo pe wo se abra kiso betre mo na bo wonama ahonama kono mo sendua about the book of Ephesians was say sa Kistonti ye ni pa bia kwa we no ya bona sendia awona makona ya bona sendia
obi a ye Kristo Yesu akoa ana dwama bone sanom konkonsa ensamura se wakoma so men arafo momma yenim na ada ye ni o eti wo se wo nipa de di wo so kunim no eno na ye wakoa de di wo so kunim na ye wakoa edi na di wo so kunim sesi e adi ani bre obi beda me keta so ade be che no na wada ne ho akobonkum ni fa atifi ni apoye because of obi yedie because of bi kan ko bi because baby obi adunti aka no kona ka wa share free so be shefom aka no kona ka baby o no wa tie abafo na ka no so ni age wo ye kiso akoa kiso me yati ase Luke of Luke chapter 6 was it the owade emienu no do tamfo mpo wo ye kiso akoa and obi wade ati fa cha no we ye Kristo akoa ene pesa me nkumi nya tisa wo mu wo ka lu 65 wasa wase mo no motamfo mo papa mo no hamo na wonu mo mu ni bi mo no bi wo wade ba kwa ma nwia ba ko na obi ti wata no guso afade aka no koka no ho we ye Kristo akoa ene wo nwia no wo da ne ka ablo woni bie wo tse no wakamo bia tisa waje osika wo mo bia tisa ona wata na ade ama no we ye Kristo akoa ene wo ti mi fanfa one more time ya ka the book of Matthew chapter 18 ya yesu ka semi honum was a brother do say press all those of so na mo fanche wuntimi fro ampom fanche baako wo so ye Kristo akoa esa so ye so football wa boy credits wo ye so for maami asa atalu yu abodiku wo preach obi atonka wo ye preacher wa gidin to free say because of that no ye Kristo akoa wo ye so for congregation bebre wo so o members doso wo sa se nunti wo ye Kristo Yesu akoa wo se wo home de usunkonim no eno ne wakoa dia home de usunkonim amfanta honhom obonsam character forgiveness spirit obonsam character no fifiti ase ye bone 1 chapter 2 verse number 4 up to 10 what said the Onyakopon, why you Onyakopon Bano, Onyakopon Abat Cinemu, Onyakopon Banadier, the book of Galatians chapter 5:19. At Umana, and the man who is a war, baby, will examine yourself, Buhopo. Mawankasa baby, Ujina, what Timugan. Because only baby and baby Ujina. Miminim baby and Jina, minim so soon baby Ujina. One I named Joya or Coquom. One Benedus, so now Hadura. Hadura. You said the book of Acts chapter 30, verse number 8, and free $10 here. You were bad Jesus or who? So you say Jesus, and I'm a two suffer. Who you man know, and I'm Jesus Christ, sister, men are from me. Say Jesus, ya can say ready, yes, Kistono. Who you man will say, me bear one from me. You will say Acts chapter 10, Cornelius, new man tea. The papa one dance hereby, into one ura. Why now was some known and when they do a bravo so? No kind of crash on the pass on pole. What preach I said this year is your fruitful year. This year is your breakthrough. This year is a year of increase. Mame, it can't be a year of increase for you. It's also run auto swano. Na pedia na obeye. Hallelujah. O run auto swano na pedia na obeye. We will forever speak about the truth. No credit the nyakada. It is so obi beti so obi ntiebe kwaswala kadokura no. Hallelujah. What's what the pada sanya what one? The idea was so no, the south so the one cast a bravo so no, the do so could man no ra. What's so dear, young Huyanaka? A kiss of 42. Do a mo who yan or moka concerning a top as a minkumina net to ta. Do a mo who yan or moka for Yano. It's a net when Yako passes Musa say. A dear one home they do so. You come back to the book of Romans chapter 6 verse 16. What's what the pa bonnie edi wosono bonnie no na wo ya na koa bonnie edi wosono bonnie na ya wo wakoa ne ya hunu se John chapter 9:31 also won ti oboyefo eti ade edi wo bra boso sa de na ya papa sa de na ya wura no so na wusu fra no menye waje se wote sabi bibi ti se maje sa ko se ya so dem ti wo ye kiso dia ana wote baby dun kamuri ama so dem because of congress in it and I saw that did into your kiss or the and to sada what ba the memory was so a kiss or yes to be now. Take Romans chapter 8. Was it the kiss or woman to the moon or your kiss or the da? Name your war was transmitted to no, and I am there. They heard John chapter 14:16, John 15:14:16. Was it the wood of me the master yes so? We a kiss or yes to the and I went to me for one chair. Kiso yesu ne di wabra boso. E na nsam keka kwankwansa.
sabitan hunu ane na titwitwa asa okra so me wo ye Kristo Yesu dia ene sabi wo butimi funya na pese wo nyare kra ebran te so wo hia se no bre nanim gu ase wo ye Kristo Yesu dia ena obo mpa so biisa no nyuma kra nsai na aka ne nyepe wo ye Kristo Yesu dia na obo mpa so nwia bi adwuma nsai na sika nse ya hwe de Yesu Kristo kaye the book of Luke chapter 6 35 downwards o se mo mpa ye mo atamfo da o mo ha mo kra mo nye oyie watamfo kra kom de no Paul se manaduani ni wo so gina ho ka che se Onyankopon sa na ogya megu atamfo so ade atamfo na wo ka anya bogya ne honam ne no mu de asi o mu watamfo wonya Kristo Yesu dia ti na wo nu nwia da sani se o ye watamfo no esa so ye se wo wagya bonsam no a Kristofo ene tamfo ti wo nu nwia wo so ye watamfo hallelujah wonya Kristo Yesu dia wo me di so no sa wo mu na wo o ye wura wo kura ne ye wura yes anko back to the book of John chapter 8 yeah John chapter 34 ni bio John 8:34 me ka John chapter 34 no me ka bio what saying Yesu boase won se no kura me se mo se obiala wo ye bone no o ye bone no akoa obiala wo ye bone na koa wotu ho bone ye ko twi ko batanyina wudi bi konkonsa wo ka ho hwihwani mu motomo de na ntitwitwa especially na mrate wane maba wa he onum na esie so onum asakra no aso da mu hwihwani mu ne motomo de onum gu aso da na hu onum a hwihwani mu ankasa onum ye na so hwe na brabo mu ne maame mu ne papa onfa de kru nya hwe onu akasa okonkonsa wontibi nyemu ani kanche eri hwe nipa wo ye number 1 nipa wo nsekuro die ofa telefone na woni obi chat ya wo mama comfort yo kasa na ochi ni konkonsa ni na titwa die wo ya ya what I saw them quotations unwasere edano ene ebehunu the day is coming when people begin to shed tears they will cry suddenly ebehunu say people will regret of their action but that day will be too late for them to repent. Today is the day of salvation according to the book of 1 Corinthians 13 is the day of salvation for you to repent from your evil days because the spirit that rules you and that is your master. And do so that is your master. 1 John chapter 3, no tells us as I said, every biala, whoever is born by God, have no sin in them. They will not sin. Obia oba no body anymore. To see the Kristo Yesu na you have no sin in you. Boni pebe nti umuda. Boni nyina kwamre nyina dia wabra boso. Wakoma mu de yenka. Seka sebi pa ye bia komam ane ye hwa komam a ka wo de sebi obia be dwane afuro because it's atomic bomb wa komam chatom utim adwene basa sebi bia wonhuru ba bia ne bia ban wo kusu boninti bero sansa woti aso dem ti wo so ye Kristo Yesu dia wo wura fi ana se wontimi fa onye be bo na ncha no wo wura fi Matthew chapter 8 verse number 14 was say mon fa from so ncha say the moja was so the mo de mecha mo wontimi fa ncha wo so ye Kristo dia Nyakopa kra se wo wan fa ncha fa ncha to wo se sa fa ncha into fa ncha na ye den na so ye Kristo Yesu akoa aye den na so ye de dia wonna kwambo ne so ji nkrofo dem die furu won nsem kromfo akwa na ju krombo obi sika fratonado net ya so no achi abechire aso ka wo sama kejasin front and back what is kana bo wachi what so bonkuma henifo bibiara njo na wa fa de bokota no de say bottom o say rade me do ase ene de o mam de medie Onyankopon tibi hwa ko mama de achim obi sika frato bra na ka de ama no tati de bakromfo obi agya ne niam ku ka mu no oye da wa to dem o woye sofo patasi de be ye sofo sister ne pass ne to titi ne so no wi be watam connect jata opo obi ate no wa medesi form owie wa fa o se na de madidi ba na oti aso de mo si yes na wo so Onyankopon akoa orofo memma ye no mu na ada esa so nipa de di wo so no sadia no na ye o master sadia no na ye o master wo hwe de buko chapter 8 o si de wo ba wo no de oba hana wo no wo na so la na tisum ni mu bio ti se hana wo wa esum nyuma na di wo mu
esum nyima na endadi wo mu aturo na wutimi bu ne bambala kodi adanse wa so dem ade onyankopon ayama me yeso wonte da kra be wo so yekiso yeso akoa wo di adanse asesofo ne monyam sani ebe obi abehunu sesofo ne yade oya bonsama koa na hweye ne sakra wadwene. Bring them on camera. Bring who on camera? Bring who on camera? But bring who on camera? Men take the okana say. Enti unya ho ana wasa ababi. Ejarabo. Woka 1 Corinthians chapter 2 no a. Wose wodi pa ho metu mu no. Me metu o metima bu me ho aten. Metimi abu me ho aten se ba bia me wu ameko nya me nim. Saa so na bia wu be wu abeko onnim. Esa so nipa de di wabra boso no. According to book of 2 Peter chapter 2 verse 19. Wose niamedu so nkunim saa de man no master. Karu say Matthew Humano, you cannot worship two masters. In the book of Luke chapter 16:13, nobody can worship two masters. And who is your master? No be la master, no na master na pedie. John chapter 14, verse number 15 and 16. Say yes to see I don't any said yes no. Sa na obi bia da wo tin sanu mu no, o ye sanu mu na pedie no, o ye da jabon sam no e master. Na akwa aso dem obi wa onim so obo Yesu din obo Nyankopon din kwa de oye Kristo ni awrade e otufo ne Nyankopon e mere sati nyame e wo bo so bo asase e wo boa entresa senti oye Kristo akwa esasa according to 1 Corinthians chapter 8 verse 5 chese ye wo janu bebre awrade bebre ana wo ho eti wo freja wo fro obi awo ye wo ja bebre wo so ba no eti wo ja kwa na afre no no wonde ya no be na wo se me bayi freme wo friend anu wate o wo se me be wo friend you chana me fan san makono ko cheni mu no nkono mbikakara chana mfa djama boy nkoma no ompia bote na mema no nkodeda sa na tie wo jakoro no ti sa so na obi bia wote na ne pa wo ne mu no obi bia na woda wo Nyakopon abedi wo ne mu no sa wo fra wo Nyakopon ne a wo Nyakopon nim sa me be yi fra me oba ta bitimi pia bonten ekọ baabi na so otimi ti se ne nofo etimi yakase wo se me be yi su sani oba tatimi every mfini ba no otimi ti sani be su no saa na tie sani wo tie no saa na wura no so tie. Hallelujah. What say? Me better bring what in camera. I was over back be minim adekro amemne in camera. Enti me sawa na wa baka adekro ya amemne in camera. Yes I hear. Yen ko biem the book of Proverbs chapter 5 verse number 22. Proverbs chapter 5:22. Also I want den na me dem Kristo ni. Obi o ye Kristo ni bia Kristo abati ni mu no Kristo dia forever. Esa we show the attitude of Christ. The attitude of Christ in them. They don't hate their people. What do you mean fanche? What do you mean no? What me Kristo ni because of buttons. Because of what you mean bo empire 2 or 3 hours. The idea no. The ideology na wo Kristo so no. Ekele ya wo dia was her. The e ko say mo. Because ideology no e ma yentimi nti Nyakopon so na se. Metimi me dem Kristo ni o me metimi gira me na so me ye komkire. Me ko 40 days kura ba ye nche. E sa se Kristo Yesu ye hwe na hwe na Yesu ko 40 days. Yesu ko 40 days a wo temi abrabo mu. O ko 40 days ba ameno sa. O ko 40 days ba ko bo jama ko fo obeyire. Ani yo ko wada sekuru mu ama ne yo ko fake akwadra anyi sika. What ya tie? It is a case Kristo Yesu akwade a. Then the book of Galatians chapter 5 verse 22 up to prevail in us. I was said dead we mu. It says the first doctrine was the Onyakopon wo ye de ba no, wo ye bane. Na sa Onyakopon ba no so Onyakopon abati ne mu. Na ba ne ne e na obobo so ho no. Ye obon sama ba ho akono ase wo kra so ma pesam gumunya agobone obi de kwana obone to. Obi yi kwana obone to ne to na abofre no e yakuwa mi hu wa chewu. Obi de kwa na wo so ne nufu atia na ya ma na te sei ha oba bunu kwa ne to kwa na betime abu sa ne sei agosia wo so wonyi ne wo agobone adwama bone akono obi timi so obi wo TV so keke no akosa bathroom no twetwe no okogina wo se baba so ndorobo ya so Kristo dia Kristo ba ye ofo bada wo mpokura wo emra ma ho kwa so otimo ware no wo da so ara wo yire wo ho eso so no wo so obi atwetwe ho se me Kristo Yesu dia
Saya na mintimi ho me dia ayi charger na esim na ebedum. Obi a Kristo Yesu dia. Ela watimi aka che obi sane. Ni pesimesi die me kasa no ho kra obi timi kasa obo nsa fam ye tambiko. Me yi print ni na yi. Trust me be video sinye. Say ayi. Hallelujah. Ajara fo. Won kro ni pedi wo so no. Sa wo hom ne ya wo dia. Menya waje se wo ti denomination munti. Anu che so Kristo Yesu dia. So at ya say san ko the book of Romans bi e be sa ba Proverbs. E go the enka Proverbs chapter friend is saying 5 verse number 22 no. Proverbs 5. Yen hwa wona yen mesin ko Romans. Ana me de me Kristo titu mu why. Kristo ni bie ni ho. Yo betimi a chechira dance die pa boni tima ko di adanse wa so dem. Aboni tima so daye. Ade ko mesi na ko omo so betimi so daye pa onu anka so woto wona na waso sa daye no no di ko di adanse ase Awurade ni monyam. What was 1 minute in waso daye because I no enti baby a. But obetimi ma date ama time. Ena na no nkosi ada no ebo be 2:30 no na me da ho anwumno fa ase na ya fa me no ete ho na me so daye ana me hu se yesofo okura ayi ye fa ne se cap ana me hu se ayi papa bi jani bonkum ana papa no ka se tie sa sofo na ka tia so na ning na so mu tie no ti me ya sa me sore no na papa ayira ni abo age so o wie so sofo ne se da o so papa da be so ya chese nya me ka ho pa Kristo Yesu akwani. Kristo Yesu akwani. Yehwe. Proverbs 5:22. Ose na eye enkwa ema okra. Ni animonyam ama ose na ye enkwa efa kwa na mekan. 5:22. 5 verse number 2. Ose aboneyefo mu ye eso woni mu. Na ne boyefo ho ma etche won. Wo ya de boye ni a wo mumu ye eye owura obonsam ono na oso mu se che na wo mumu ye mu no ana wono ankasa wa chew ba bia be ko bi ono ne nam wo da ono na da so de ono ne so de bibia wo ye bi ono na ye no sa wo ma wo ye na pedi enyirara ti wo hu bi oni pedi wo so no orafo sa honhom no ono na wo be da di wo abra boso wono na be da di ye hwe Roman wo so de a pesaminkum nya kan se ya da ho minimo Kristo ni bi onu bi ya kana efiefo frɛ wɔn mo sɛ ɔno tena sɛ asam no wo sɔre asam a bɛka nsa ane me de samia me gya oni pass mesi sa me catch up pass sɛ ni pass mesi wei samne ne bɛka sapa kanya me kura ntwia me ka wo so Kristo Yesu akɔ a Kristo Yesu se fa kyɛ no de akyɛw so Kristo Yesu akɔ a na wa sɔre ayi tata sɛ ripuma kɔto sɛ wodi ni kura ma Awurade esa so se chemudu e wa bra won ti ase so odi de kura ma Awurade e wa bra won ti mi fa nche wo ye Kristo Yesu akwa ka ru se capital no 219 no wo so wo medi usu nkunim no sa wo hom na ne odi ane o master ne ne di uso wo medi usu ane ne no master yan hwe Galatia no yan sanko Galatia be sa babio Galatia chapter 5 no nye sa hwe honhom no hwe 19 no o say na honam nyuma ro eda adi pefe ene adwamabo ho ane nane dia abi adwamabo honam nyuma de adi pefe na de adi ka no o say adwamabo enne nipa adwamabo yo no say sabi do kuna ye to wa bonten eye so common obi atimi tobi na no mi gina Facebook so me hwe na abaya be 11 years areho na dia abaya yi ya no ni asumo akura sumo bo be 4 years na o ti adwama bo e na dia efin awahwe abosomsom eduto o ti aso dem no oto edes na duro sa de be position no na de be ma no o tu nro
wotimi to nyiro saa pastor sin no to won nyiro saa de be ya wono na ye de position be de edema no wakasa ne so no be kasa na obi ati wo so ekiso yesu dia ana me de me ba gidie no mwache no wotu nuro ana me de gidie no matena na so de me matena so de me nko abe 10 years me de mata wa hapa no wotu nuro wo so ekiso yesu dia onipa honhom adi wo so no de tu mu no ene na cha honhom adi wo so suba wo da na die no wo buafu betimi bufu no awro wo nta de e cha fight won fie wonim so obi ehu no wo master ne bonsam wono na di wa bra boso nti na wo de otimi dwa ho na woko ado se honhom na banso e de pefe odo wo honhom abetu mu no wo odo wo na wo siese kiso yesu no de na ye wura ene wade nkwa oboni nti no wuye obim die nti no sore ye the book of Romans chapter 10 wo se oboni nti na yesu wuye obim die nti na yesu sore ye wo ya kiso yesu dia ni so to mu 1 Corinthians 11 no wo se mo hwemi so ase na me kiso si ano no hwan na wo si ano na hwan su de to mu na hwan su na ada na die to wo so wo na ba ne yodo wodo be na to mu antimi fa che wo ka 1 Corinthians 4 verse 8 wo so wodo kata fom so nyina so wo so wodo so utimi fa che wo se kiso ye wo dia so utimi fo bi bo ne nchare da wo kra aka wo no sa dia wa ye me die me de be che ne be pa se me yie firi magiri mu pa die kiso yesu sa no tie Peter hede oye kiso yesu akoko amone presa no yi ni ma yo na su yesu kisto ka che Peter obusa Peter John chapter 2 o to do me empresa o do me aheminu anko so ma me wo na wo sie so kiso yesu dia ana wotim fa bone nche wo hom adi wo so no amfa nche wo hom eye Satan tu ka fe doctrine no si wo do fiti ase ye bone no ene esabonsam no wo no na ye wo papa esa so no amfa nche wo hom wo fom no amfa nche wo wo bi akwaji skaduro na ne braso na wo hom bone ne dia chade da na Satan wo ne dia chade da amfa nche wo esa so wo ja bone no wo amfa bone nche ono fiti ase kwete bone ennenti na wontimi fa che no ko waja no saa na ka atade like a son like a father like a daughter like a mother you ni pa o maame no papa te no saa na wote eti hwan ne waja hwan no wura hwan na wo so mo no hwan honhom be na di wo so o so de wa yiro ho na waje asora kante so waje asora kante so na wo na achechere e ma se de omusi nware wo na wo cheche ma hudidi omu ni wo mu fie wo na wo cheche si bia omusi fa enkrokro mu kunna so wo de wo de emehe ofie mpo kwaduni a wo mpebre ye be hwe ofie wo se wo kunu firi ne ma ne nase bepem ne mawre be to na cheche ma ekofo wo ye Kristo Yesu dia wo ye evil incarnate because wo metu mu na dade wo mu wo metu mu no ane na ma wo ye ne ope wo sa wo ka che nkrofo se love you ni ba yourself wo so for ka che nkrofo se Samra you look 10:25 emle bia no abro ye no so obedo yanko bedo awrade onyankopon wakoma okra nyina so wakoma no de ade aboso wakoma no de ade aboso ye de mistrust woni gidie poma wo yere wakoma no de ade aboso no da bia wo yere kra so ko ba bia ba wo be friend phone so sa wakoma de ade aboso no sadia wo so wo de wakoma no okra nyina da awrade onyankopon onim de ode do no wonim sika nkrofo de be ba so dem ho no ene na wo de do wo ansa kwa na be prepare sam akọ aso dem a wo be gura akọ pichi no krofo kwa de se no wo ha woni ti se akọ na uchem ene no wura because eni bre wo mu wo wura ne eni bre no wo be ko fie na sofo ne yire ekun gift nkrofo de ba so ro ena me na me yesofo ena me na me dia ena me ma o miem na nkrofo embre po ne ye ko ho mo de mo ni hobi na kan be su musika no kwa ho sofo na yiri se na musiko ofa na ade a che da so akobu sasane de we eti wo se wo ma ba na ne odo wo odo e na wutimi fa nche wo odo ka de book of 1 Corinthians chapter 13 verse number 1 up to the 13 it showed the character of love in Christ, people who said they belong to Christ. Wo odo and na wo mieti wutimi na ya ka so many years ti aso dem ho sadness for the be ma so chepa bia ya ka as teachings no mo do mo nya bi
Oyo wo do na wo ku position ho nyame asa kakro bekanti wo ko macrophone kakro betom no enti wo de watu ho abata sofo na wo sole araba tututu no adwiro pastor na pa akoya wo na bata win enkoma no wodie no just I said wo mu bisa no ye fa microphone ma wo enti wo say do ekiso yesu dia no oye kiso yesu apede the book of John wo ye kiso yesu apede. Who do you belong to? Who your opposite side? And to one so I don't know what. Anyone kasa with him dada. Why with him dada? And more being cancer. The fitina that's a crawagin. Fitina, the book of Revelation chapter 2. Or the baby of Fitia, sorry. Yes, maybe you can't be a flow so. And I'm a dear kiss to me. And I'm about Samdesa. And I'm about Pentecost. Over Church of Christ. Yet they you can't church him. No, I am better say. No achiana no ukran techirem emudia na we emudia hire na we ye hwe o se de odo enije ye ka enije enye se enije so akotena obibia ba no abra no asode o enije ne se be me yakoma di ahurisi onyakopon mo asumdie wuti fie wa wote hwe wan kasa fifi a wuti mu wuso ye Kristo no kan yakura ntime hyiren. The card the book of Matthew chapter 5:13 was say we are the light of the world. One now was so it is so yes dear to fear with Timono. One kasa from a piece ma with me piece in fear. You cannot let your light shine upon even those who don't even have faith in Christ. Your light have been hindrances. I some mental attack because of you will not go to church. Are you belong to Christ? According to the book of John chapter 15. Send ye Christo, you are Satan, no. But a bit more attitude would be they don't even deserve to make us some kiss there. The do belongs to Christ. One Ben do so. Now why no master? One casa unu master dada. Unu master need or child. It was here as in ye. About the chade kura woni bi unanim kasa wo ana wonim kasa about the chade kura wontimi nya bi she Jesus Christ Pharisee for so many ways they tempted him but he always tried to answer them with wisdom. What is says will be like, hey, I don't mean come once I'm no jano. Enti abofo honhom di wo so no sa honhom ono no master ya fa se adwumpa ti fi no kwe wan kasa tena se exam baabi a wugina baabi a wan kasa osusu yeso wu abekro because unim baabi a wokro unim baabi a wokro because we the book of 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 I say one more mu boss abra ni nyina wontimi so him they cannot enter the kingdom of God. Shaniema Galatians chapter 5 verse number 9 tiara Corinthians neka. Sa niema we na to but you said you belong to Christ. It's impossible. It's impossible tiara for mama ye ni na ho. Esa said ye ebinum esifa ede won madwene. Ene won mti ase on munya free enkyekira ahodo mu no. Obu okro na adwe ne sese wankwa asode ya wankotena so dem a wonye Kristoni to obi kura timi ka cheze onye adwane ma na so oyare kura na ene no afia me yale ntitira me nche na ame de me koma asore me ma be simi nkwaje nkwan eti ase ni ho. But we have to obey the principle and the will of God. Obi timi ka sa ane me de me maso me one night ni me fast de me fe ni ago emu bim so Kristoni ya feye na yemo ntwakuro because abewo mu no na kyerese wo ye Kristo Yesu dia sasa wo mo mahu ha na wo na so ala nante suru nyuma no bio. Hallelujah pa onyankopon hyirai se enenso adofo bebre ntimi amaso nyemenim se onyankopon adaworo ma be onu obi onu ho ye no onyankopon so enhwe onu so se ne na do ye tie hweye na bo abra bose ne fata men tra so dem ho
na mema wa adwene nya wo say because of say o cartons o bompa ye che because of say what ya so da bi mu a enipa wo mu o call all night o participate wo church activities wo ekiso dia wo hu medi wo so no sa wo hu no ono master adofo mo me ye ni na ho mo me ye ni na ho pa because ewi asim na enam no nipa fa ne matra sa akwa ya fa ne matra na niema ya fa ne ta ne sa senti amani papi na nkasa we fi ne mehia so se wontimi mfa nche bero su ye se sa so buttons ebinom kura wa terms we won some the agenda ai me de medwere me ho sa the spirit of medwere me ho no nye ni nyina na ye bebre wo a e amfa nche ho bebre wo a e division spirit e de me pam ho ase medwere me ho no oni ni nnuan mo obi a nkasa oni wo mo enye fine na onu won mo nye fa no kwa be so na be fa so de nkwaje na ma won mo ho be na di wo so na ho be na osusu ye se wo ye na dwuma ye na pede yesre se me me ni ada ho so ho be me ni ada ho o ka me chapter 7 a wo se ye ntra se be fa kwan hwe so verse number 13 downwards e kwa be na na te two road to kwa be na wonam so kwa ka se ni mu ana hwe mu nnwuma emunyuma dead pefe Galatians chapter 5 verse number 19 emunyuma dead ebi na wo mu a ka hu se wonye kisto dia akwa kase emunyuma so dead Galatians chapter 5 verse number 22 etidi akwa na wonam so who is your master who did you worship and who did you obey who did you do his will why na ye na pede na ha na wotie no adofo mom ye ni na ho Ezan se ewiase mu enam no ade ba ko onipa we fi ni se enisema bi Job chapter 7 oso onipa onkwa na te semre enisema na atwam ko wo tena wa ye me Kristo ni aye man kwase afue de bu Matthew chapter 25 me Kristo ni na me twa tight na me twa dues ana me yadoye me Kristo ni ana me de me suro nyakopon na wo bodua na wo frensuo no me na wo no obi yaka obi kura timi sabi frensuo no me na akwata so de so Kristo ni na wo to nwom wo kura sabi na opateki wa asoli activities mu me Kristo ni na wo sabi ade a wo akoton no sempoa no de emfasubum no de atoso omu yenum se bone akoton ade no de emfaso kakraka atoso wa bo bi bosia no de nsiwu kakraka atiso o se me Kristo ni nya de ne ka onyama no ama police for abeche no o se me Kristo ni asofo ochemanso wo court o se me Kristo ni osofo otimi di obi court so npa kon de ne ka ko police case me abeche no se me Kristo ni share kiso somo no expensive in the spiritual form no it's very expensive also for otimi ko police station me abeche obi so odo kasika krata share the book of Matthew chapter 18 wo de Onyankopon akakase pa na so Onyankopon ye ya kakaka ye de ne kura no ma Kristo be ya tede enti hwan ene wura hwan na ofu se wo ye na pede say Kristo apede Kristo su betena yemu simple and short oso bibia na oba wo no onye bone na so Onyankopon na wo wa Onyankopon aba atumu ayampa onyame aba atumu aba ne bi ni de wo odo ka hu so odo no eyade ede mpom so chepa kata boni nyina aso odo akata boni odo anye yimu 1 Corinthians chapter 13 odo nye discrimination odo nkase we ya nwrani we ya gbani we odo nya tribalistic things odo enso religion side odo enye with partiality love doesn't do that. So do you think say you belong to Christ? Who ye Yesu Kristo dia? Mampa o me ye hwe abrabo yi John 14:6 Kristo so one ne kure one kwa ene ne kure ne nkwa no obi nkwa gya ne church who do you belong to? Because without Christ you have no salvation. One dey wa abrabo so one na wo ye ne dia ye nyina ye kwa asore o here 1 Corinthians chapter 2 no o se honhom onipedi wo so no honhom a wo ankasa di adanse ye ne ye hwe 1 Corinthians chapter 2 onipa bia honhom e ma hu ugina bia ugina eti se memiti oyi me ne o kasa de
me no kasa de na so me wonnim me sa ne mete mimi nim me ho asese de wosusu ye se wo se me kasa ebia wo se me kasa be susu ye se wo mai de o Kristo nipa ana wo mai de o nyamsuro ni ana wo mai de ebia na ni so ba ya na obadwo ebia wo appearance to you no be kira wo se ne mete but it's not true. I know myself than what you think. It's you kind the book of 1 Corinthians now. A can't when you pa home a womb. A 3 verse 11 and I say nipa mu was nipa mu one him. Dear wo onipa mu, ge onipa nala home. Ye wonimu. Salanso no be any mo Yakopon de ye Yakopon. Na dia eye wiase honhom no ene yenye na emum honhom efro Yakopon mu na yehu dia Yakopon de adom yen. Enti wo I've told you honhom a wo som no you have to know because ye nyina ye tenkyereke bebre ye nim Yakopon apede ye nim Yakopon honhom na ba ti so ni Yakopon honhom na ba wo akasa kan kwere wo se wo do da biala bi ne ba asesafo kan more than 250 million times. O ko to James chapter 27. Say kisosumpa ahote so bi ho nyanka ni ekunafo mabo. Obi do ka keke kora obi 10,000 cedis ko bi ate keke no. Wa ko ni fia ko bon ntrede say efri nne ko pema kira pa from 10,000 mra bi ha. Oni pana ka je sele nya bote mi nya bi. Wan nya bote, me nya bote ma sanya de me nya bote ma obi. O de me ko asore no ko botai as a church. Akotra so dem. Ni yesai Bible say ni ebusa wo say e de na che say obi ekiso de na betimi ehunu na wo ka say niam e betimi ehunu so obi ekiso de an say odo gidie fache bet wan kosa ko bobi ntrene e woni fie mintimi hu oniama ko so sa misconception no say ye betimi atena so de mai ne ye pe aka say ekiso yeso de ya yen kai ana Oka the book of 2 Peter no verse 3 no was say sa enna no aduru say aduru wie so nipa ben na say sia menu mie to was ye who is our master one na menu mie no so no wo de enka ne kora pa we have to be frank to ourselves e kan 1 Corinthians chapter 2 no say one ni mo nipa mu gise onipa no honhom e wo say onipa ko no mu Okay, Lamentations chapter 3 verse number 40. Osi enzam ye ho ye no ye onyina mu. Wa hwe onu yo. Hwe de hwe onu yo. Hwe onu yo wo mu. 1 Corinthians chapter 13 no. I can't say me say. Yan so ye ho ye da so wogidi mu ana. Wo de wan kasa enanwumre. Wan kasa fa pen and paper natural kalatas wo mu suba pe wo mu de twetwo. Bo modern fa pen wa fa paper na o twese be wo mu. Me de me konkonsa de mitimi nya no amake me de me na nipa ho ye me hyepa no amake me de me wo ya de ma bufu a se de ade a me ye no amake nti na wa kompe we nyina na de akototo honhom mo de yi honhom nwuma e de di no da toto se bi wo mu a ebi ni mu na se wo hunu ba bi a wugina wo hunu ba bi a wugina da fo ma me na ada ye ho kura because enkwaje adwuma di akro so de ne akwa so de Sunday entiamu na ye fe ana sabisi e be kwa mo bia hu se so akwa so na ye ntare ne guo no a yenya ba bia mfa nko no so obi o ntare bebre ye ni bi dia ne ye haye ho onya ba bia mfa nko shoes ahodo ne jewels nti wo pa so ne bi asabi ono atimu se ho no ma ne me magu no so a che ne bodies obi kwa so ne ni abri ni kru sa na ye ko to se na ye se yo ka se nkwaje ne no. Who is your master? One ura. Ya why you don't want abro ho din gina ho bompa me fifratew. No oju fie no bi kan no a. Me ma hwo kwase asem my father boate. My father boate and me to se be me be ma se wate. O fra sorry ba ko bompa me fifratew. Azem be greni. Obi didi na nwaju ode ni so. Free me ja enso me. Who is your master? Yes, so what dear mienu ama nya ba ko.
obi to no obon pa awurade matamfo osisa no ne ya aka na sisa ne nchia na ya na tamfo to Onyankopon mo ni mu ase pomo mmekoto no omo nya ne na asentia so hye maame who is your master ene wonya onya pa Yesu se wohuma odipa ne di uso nkunim 2 Peter chapter 2:19 eno ne wo sa wohum no ene di wo so ti di wo so no ka hu se ene ye wo master wo menye wa adwen se obo Yesu Kristo ne bi wo Acts chapter 13 verse number 10 obo Yesu dinti wo ka so obo Yesu dinti Yesu Kristo ono master share ebra onyame onkonkon sha ase ebre be 11 years ago say e sha ase adwuma mutim bi sam ho nsem ebre say ene ne nyina me darling so kasa ko be ka kire mi amitimi ka say in fact ya hwe pa e be preacher transcend ebre so kwaje no ahwe nya bi because obi to say ntene wan kasa wo sharia o si Yesu no master but wo de hwe no yo wo ton mo wa bokonko no to obi timi ko fa asoma ade firi ba bi so obeton sebi ade aka no ko ono wani price da so no de mfaso bumat so no say twantro so hwe we me faso kakra bi na da so o say bi ofin fiti ase di atron ono waja sikani bre eno master yen hwe kotesi be kwa na kai eti arofo ade ba ko yen se ne so ne se se yesi yen Yesu Kristo eni yewura ani yaje nkwade ya ema Kristo Yesu suntra yemu Kristo su yemane ntai mko Kristo su ededi pefe obie hu enti ewe o James a o address ne ho no James chapter 1 verse number 1 Yakubu address ne ho no ka asemi James 1 wo ho na wo address yourself to if you remember 1 Corinthians no why now addressing one now who address one who is your master okay say Yesu Kristo and doesn't give you any right e be kan asin so e be say me kan friend say James chapter 2 na ya ha there James 1 verse 1 7 James 1 verse 1 yeah James chapter verse number yeah see James addressing no o say Yakubu Onyankopon na Awurade Kristo Yesu akoa wo hwan ne wo akoa addressing no boldly according to who he submits to. He addressed himself according to who he submits, obey, and do the will. And when James was addressing himself, he said, James, the servant of God and Jesus Christ. And to what address one kasa de bomodi dinukure and kasa so food now one kasa atro on say de bi entimi ya address e ho sa say me evangelist comfort obon samne na panfo akoa ontimi nka but eno na wo ye that is what you are because omo na wo ye on mapede o he Titus chapter 1 Titus chapter 1 Titus 1 verse number 1 Titus chapter 1 verse number 1 okay Titus e papa Yesu address no Paul Titus chapter 1 Bible read that too much. The Bible not cut us up and there, my channel. Yes, I cut us on. Okay, more. And Titus from 2 Timothy now for Titus. Okay, Titus chapter verse number 1. Tiede Paul can say Paul. When Yakupon akwa any kiss to Yesu some for. Emma won Onyankopon ayi won gidie ni osom nyamesom mapa ho no kren no wonim die. And who is your master? Also otsire ne master. O say Paul Onyankopon akwa ni Kristo Yesu asomafo to one asoma ho apede na we who did you do and who is your master? Oh master when I wonim you have a master a special one pa ya okontokwa ma no ubodua ma no wondome ma no krono onu mu na ache manso nyina
on se konkonsa untimi nyai o master no na pede no kosha so dem pade papa fo mienu ni mame fo mienu guo e ko pus ho onyankopon fie wo se nyina e ba ko wuti onyame fie na opre obi so onhwe obi mpaboa who is your master wuti onyame fie na division ta Paul kan ho ase Roma 16 so wonu musa no onu omde mpapa mu ba no omu ni yewrade yewrade Kristo ne nti wonu mu. And who is your master? On said they address themselves boldly. Titus chapter 1. I say Paul, Nyakopon akoa. Why akoa no? Wo dia na be address on. Wuntimi, but also aka. Also aka make comfort. Bon sama akoa. Also aka because that is the work you do. And I boa. Ni nyuma na we ye. Wuntimi fa bone nche. Obaby etimi din ho aka me ni kru 1 year ni because of say was ni kru ayere. Akotwe mpram na ehu. Unti mfancha na wonim eka wodi onyankopon obi kwa tim kaze ni kun na dwuma se o makoma ba this time tinya de pa in fact obema makoma de obema oro ho aka no he na bible church okru anti adwuma se no tim makoma e de anti na ye ne helper you are the helper anti say na who ode so tia you have to stand for him to hear the book of Ecclesiastes no o say oba ko shufo ma no ba kwa man so gina wo lack of godly wisdom unti woso ono de ontimi mu akoma no kra na no kra ne na oye bonsama ko a ntika woseka wo se ni pakro no wo address ho a wo se me mrs obonsama ko ase mesi na ko abo ato aso they were bold omo address wo mo according to how on mu hu se on mo janyankopon na biso so esuti wo no mutie eno obi so for cross ya na obi samsa ontimi nko straight o paso ohun adu kronti a ubusa so for bia na won hu bibi say on pata sofo na o ka so na minim so na muni sabe sofo ade tira so e fa ho be no nebu ofu na no akwa bisi akwa bisa say asode be mu pa na ye sofo ade tira bisa asode be wono aso na send message mama good evening o messenger wodi kan ka tem say ye sofo ntia na mbusa asode be mu no me ye sofo ada men trust so na no ho nta sofo yo ni nyuma bu ne fo ono atimu se sibia no wati afa abrichi no onim se senti na mimbusa nse ye na oyesofo onim zo ka asore na ebia me fani asore kwa ka na ye na oyesofo and who is your master so that who is your master interavo yesre se mamma ye na da ye ho mamma ye na da ho Matthew chapter 24 no se mamma obi biala na da mo menye waje se esanse meti aso dem ho no na me partake what church activities ni monte no me ye Kristo dia Roma 8 so bibia no Nyankopon ya na Yesu Kristo ho mti ni mo no onye Kristo Yesu edia Kristo ho mti mu a you are different, you are light he be bia Yesu bedu bia bo se dom firi nkura hodo so no ma be twa ne ho sia on se uduru fie unwura ofie wa no obi akotene dem obi ampe eja machu oba machu una abobo nkrofo on mo mpe problem bia tu uduru ho ana we ewura dem na we ewura dem unso nko aso unso uduru ana obi ewura dem anya beye na ye omu suru oye ya na wo twede una aworo ho ko Kristo akwani wa ba atwede ya me e de atwede ato din so until so Yesu din amenye wa Yesu because of that yeah here Acts chapter 13 let me say na ka me kon okra na me refi Acts 13 verse number 10 Acts chapter 13 yeah Ima give me a drink okay Acts chapter 13 verse number 10 yen kind one mo he o se ka say wa na da ni musuo nyina aya oma obonsam bate ni nyina tamfo oli nya awurade kwan a ete no ho konto ana na afihye awurade nsa edaw so na wani be fra sa wani pay ye friend ba Jesus na onam mbone so ye niema ahudo bebre eti hwe de Saul kan because of oye slave to who medini so no anwa asema
fence Paul catch no because some woman the control no. The Paul can say according to the spirit that controls him. Oman na you don't move me like your phone so. In therefore, we have to be very wise. Yankai last verse be na yemfani. 1 Corinthians chapter 8, verse number 5. Na yemfani. The soldiers for no ma ha me afiti atera me pemene. 1 Corinthians chapter 8. Ba kuno mum ni de ha dwe pa ketwa no. So Bible wa me se me wo. Any 1 Corinthians chapter 8. Verse number 5. Me can you say? Nese nese enso osuro asase suo eniema wo frɛ wo na enyame ɛwɔ hɔ sɛ enyame pii eni awrade pii enti bra o bɔ mpan no ayi ho na me awrade e me nyankopɔ ne oyɛ oba o ɛyɛ wako o onwuma na mema wo nyankopɔ kɔ na te wo ne ana sɛ wo awrade kɔ na te wo ne ana sɛ wura kɔ na te wo ne so atase eno na ye confuse on because on him say o frɛ dia I break and dismantle cause o kasa dia Onyankopon no ka chen but on so bia obata bia tene bane on say ya onimo kra ya win e tore bia wo ha bo say bia oba ada na bia wo kitchen ya de no wo ne bedroom a sakrare tiemu mommy atonso wa na wate say o ma ne ye for kra te say ma na efro ana say eye Gebra ana say Lodina na Jeredia na efro wote ene no ti sanso na wo wura kro no wo kasa ye wote wone so ho wura kro no kasa wote se me be freme enti je sia onwuma no me ye hunu wura kro a wo som no sasa so de Onyankopon awo no onye bone obi Onyankopon esuti ne mu no sa nipa kro no bone ni ne mu na Onyankopon aba etsa woni ane mu e wo 1 John 3 we read the book of John chapter 8 o se obi biara o han mu no onna so nanti sum ni mu bio pero na asie so wo han e na waye dom ho na sum nyuma nko a na wo ye wo susu hu se sum nyuma because afa ne say wo ye fasting afa zo ye fasting de ba fa enkan kwaje hu David fasting kan kwaje hu o ko o so das na Yesu ko ye fasting Yesu Kristo onye wo abra wo ba be wo no abra be sua wo no anu na wo Yesu anama otu ya betu bi na ye adwuma ma because Kristo ti mu hallelujah Onyankopon hirae anwuano ma na mo antimi amaso yesese next time bia ye sha ase e be 6 o'clock no mo ho aha esase 6 o'clock mo na ya abobo so bia na e bia 7 something ne yapon be na de mo amaso kese na so Onyankopon ema mo nyina ba bia mo bia no omma mo bambo na wo hwe mo so na oma na sam no ankasa entam mu na munya muntiase sane ebe ya wiebire mu no enyina bebo mu onya de chefa baako Kristo nhyira mo nyina ya mompae Onyankopon tumfo ra wasese ne so na mo asem so abekasa kire o ma konkon adunyankopon wasem ye no kore na enam senkanto ne fe no soma ne koye de bewi wasoma wasema ba manchen abra wasema adwuro no nti o twedi apore Nyankopon wan kasa mo on mo ntena se papa on makoma no won madwire mu sa on mo hu mawu on mu no ene dia dance ya cha hom kora edi won mabra boso awrade na anadwo fem sese hom bia la di obi abra boso se ya kono se ya kro no konkon se ani ha na titwitwa ya ahye won class ma nam wasemi so na mo mu hu kwa ko medwane afri won mo wura bonensem abewura papa mu era wasese wodi adom ya adom nti enyoda amen arafo Onyankopon asomdwe pa enkamo na enka mo no masefo nyina na mutie Onyankopon asɛm na munye ne yefo sɛ ne tie ne nam kwaje ne so de adom ye nyina de wade ase nyina yɛ sakra ya dwene amen